A croeso i Chanel. Heddiw rydyn ni mynd i wneud fideo am Game o ffônau. Ymlaen gyda'r fideo. Nawr mae Stella mynd i dweud sut mae'r game yn gweithio. Felly, mae ni gyd yn cael ffônau ni, a ni'n mynd i cael box. Sponsored by Harry's Box. Ti'n moyn dod o fideo i fi, box man? So, ni gyd mynd i roi ffôns ni mewn y box. No! Mewn funud, ni'n mynd i pigo random ffôn mas. We can't pick out our own phones, guys. Wedyn, ni'n mynd i mynd ar camera roll nhw. A wedyn, edrych ar gyd o'r photos nhw. Wedyn, os mae rhywbeth mewn na sy'n tipyn bach yn weird, mae rhaid i ni, you know, cael y person i esbonio beth sy'n mynd mlaen mewn y llun. Right on. I don't know. Matty. Erin. Ooh. Matty, a mini girl phone. Oh, God. She looks... Hey! Ti'n mynd i fynd ar ffôn? Sinead, sponsored by Hot Pocket. Beth am yn catrin o ti'n gwybod? So, fi gyda ffôn Matty. Yeah. That's Aaron. Fi gyda ffôn Erin. Fi gyda ffôn Paris. Mae gen i ffôn Stella. Mae gen i ffôn Catrin. A mae gen i ffôn Sinead. Stella, fi'n cael un i ti. Beth yw hwn? Hwn. Beth yw e? Achos ti ddim yn person normal os ti'n cael hwn out of phone. So, long story short, o fi'n bod so, o fi'n neud fel photoshops really random. A fi'n cael meme o rhywun mewn ffridiau. I don't know why. A o fi di photoshopo pen fi ar random fridge guy. So good. Beth ydy hwn? Gael gweld? Dwi eisiau gweld? Pam? Basically, Wyneb ti? mor gwael a un cer. Fi gallu esbonio hyn. Basically, Sinead of ni yn Haven, a Sinead i ennill like Tiny Thomas the Tank. No, Winnie the Pooh, sunglasses or red machine. I'm like Barbie. So, o fi di roi e ar, a fi'n edrych good blush. Mae gen i cwestiwn. Mae hwn o profile picture Sing Paris. Oh, God. Oh my God, I see. Pwy yw esbonio Sinead, esbonio, just esbonio. Pryd, fi di'n cofio, nawr, blwyddyn diwetha, o'n i wedi cymryd hwnna, a o fe'n Mabel Ganther, right? A fi'n, like, really, like, bored. Felly, o fi wedi cael llun o Ceres a roi gwyneb, like, report a hyn o fi'n really confused. A no fe, a fi dal yn cael llun yma. So, I've got a question. Right. Matty, beth yn y fideo hon? So, ydy yn FaceTime call fi Ceres a Sinead. A oedd hi'n really bod, a fi'n neud fel lip challenge, fi'n rhoi fel loads. 100 layers of lip gloss. Yeah, oedd hi'n just... Gael ni nesaf, fi hefyd. A fi wedi rhoi, like, whole tube o lip gloss out. Right, mae hwn ddim yn rili really doniol, ond mae'n confused, so siwr beth yw. Beth yw hwn? Mae nhw'n product healthy. Profiteroles. Mae gen i cwestiwn. Oh, okay. Mae gen i cwestiwn, Sinead, explain. O, so'n gwybod either. Oh my God! Google. Stella, fi'n cael un ti. Oh God. Ble? O ti'n ffindo hwnna? What is it? Hwnna! Let me see! Hwnna! Ble? O ti'n ffindo hwnna? Mati edrych. Mati. It's fun, I want to do it. You haven't got that many friends. Stella. Sinead, beth wyt ti'n neud? O, oedd fi'n... Are you digging? O, fi'n mynd ar pen y fan gyda mam a brawd fi. Oedd mam a brawd fi, like, come on, let's win.
a fi'n exhausted, so fi di cwmpo, a fi ar y llawr jyst yn call o lan. Yeah, actually. Stella. O mam di cyfeillio fi roi ar Instagram fi. It's just is. Ham. It's true. Guys, fi angen darllen hwn. Yeah. Question. Cerys, mae hwn yn llun o ti. Oh my god! Should be the question. Beth yw hwn? Sinead. Okay, oedd Cerys, oedd hi'n cael thing hon, oedd hi'n gallu rhoi ti gyda famous woman sy'n bobl. Really, Cerys? A wedyn, oedd fi wedi gofyn, nid rhywun o Little Mix, so... Fi gyda un. Beth yw hwn? Oh, right, okay. So, y mam fi di agor bag o moron a ffindo hwnna a fi fel, Erin, dyle ti tynnu llun hwn. So, ti'n cael dim fi. I can't find Stella, TV pwy yw hwnna? Okay, you know. TV pwy. Totally not my brothers. Okay, ti'n nawr, mae'n Cerys, beth i hwn? Nawr, fi'n mynd i darllen i chi. No woman is good. Get up, stand up and shut up. Yes, I said that. One love, one heart, let's get together and poo. We're jamming. Oh my god. We're jamming. Up, poo. I'm just a clun bun. Bun. Soldier, don't worry, just shut up. Okay, oedd hwnna'n chwaer fi. Okay, yn restaurant, a oedd hi gyda like things hwn. A ti'n like complete your lyrics i can, a oedd chwaer fi meddwl fe'n so hilarious. I wrote hwnna. So fyna ddim yn fi, oedd chwaer fi. Okay, if you get a question for Matty. Okay, aros. Okay, Matty, mae'n llun o Cerys, beth yw hwnna? Oh god, pan yn un o fi? O ie, ddyn ni'n fi ar staff Cerys fel, Matty, ta'n mynd llun o fi? So Mae jyst yn mwyaf, meddwl. Fi'n meddwl. Fi ffili ffindo unrhyw beth arall ar ffôn Sinead. Fi gyda un. So, Matty, beth yw hwn? Basically, o Stella wedi anfod mewn y grŵp chat, fi jyst yn mynd i fe. So, good story. O, ti'n gyda un hwn. Oh, basically now, okay, wefo fi. Basically, mae hi'n hwn, a wedyn mae hi'n hwn. Go god. Mae nhw... Erin, edrych. So, ti'n gwybod? Ie, fi ti'n gyda unrhyw beth arall Erin? Fi gyda loads o pethau. Oh my god. Bethlen, Cerys, beth ydi hwn? Fi'n zoom mewn, ha Cerys. O fi'n ar gwyliau, a o fi'n like trial cross a river, a o fe'n stupid. Okay, mae hwn yn llun o Erin a pobl eraill yn teulu, so fi di zoom mewn just ar Erin. Right, so fi di mynd ar Ryan, megaphobia and awkward. Mae hwn ddim yn weird nid dodgy, ond mae'n cute. Oh no! Even then, my size. Beth ydi hwn, Cerys? I'm 99% good. Bydde yn hefon, o fi, so many good explanation of hyn hwnna, fi jyst i neud e. Okay, mae Stell jyst wedi ffindo un ar ffôn hi. No, it's not cheating. So, oedd fi'n... Mae'r squad yma, including Casey, yn squad, so o fi di googlo 7 people cartoon, a wedyn o fi di photoshop o gyda'r gwynebau ni arno. Oh yeah, we're back on the actually. Hi efo'r pobl, gobeithio chi weithio. All around me are familiar. Worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races.
fideo o fi yn cychwyn.